Muraho nahe makuru agezweho. Umutwe wa Twirwaneho wamaze kwemeza ko General Makanika yaguye ku rugamba. Umutwe wa Twirwaneho urengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge wemeje ko General Rukunda Michel Makanika wari umuyobozi wabo yaguye ku rugamba. Uyu mutwe wemeje ko Makanika yishwe ku itariki 19 Gashyantare arashwe na drone yaturutse Ikisangani. Bagize ati ubuyobozi bwa Twirwaneho Auto Defense bubabajwe no kumenyesha abanyamurenge bose by'umwihariko abarwanashyaka Twirwaneho inshuti n'abavandimwe ko General Rukunda Michel uzwi nka Makanika intwari yacu yatabarutse kuwa gatatu tariki 19 Gashyantare 2025. Twirwaneho yavuze ko Makanika yaguye ku rugamba rwo kurwanya jenoside ikorerwa abanyamurenge n'abandi basa nabo imyaka 7 yose ishize. Jenoside uyu mutwe uhamya ko yateguwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo n'abafatanyabikorwa bayo ari nabo bateguye igitero cya drone iturutse Kisangani mu rwego rwo guca intege umugambi wo kwirwanaho. Twirwaneho yashimangiye ko nubwo General Makanika yapfuye urugamba rwayo rwo kwirwanaho rugomba gukomeza, ndetse umusingi uriya musirikare yasize ukaba utazasenyuka kugeza igihe abanyamurenge bazabonera amahoro. Bagize ati turasaba abanyamurenge bose aho bari ku isi guhaguruka kugira ngo twirwaneho kugeza dutsinze intambara yo kuturimbura, kutwambura gakondo yacu no guca akarengane n'ubwicanyi dukorerwa. Nyuma y'ibyo Colonel Makanika muri 2020 nibwo yavuye mu gisirikare cya FARDC ni muri leta ya Kongo, ahitamo kugana amashyamba ajya iwabo Munembwe ahavuka abanyamurenge bose, ashinga umutwe wa Twirwaneho yagira ngo arwanirire abwoko bw'abanyamurenge bari bakomeje kwicwa no guhohoterwa bakorerwa irondabwoko babaziza ko ngari abatutsi b'abanyamurenge. Ibi byatumye Colonel Makanika akora ibishoboye byose mu bushobozi bwe gutanga ubuzima bwe arwanirire bene wabo b'abanyamurenge. Ibitero bitangira kujya bigabwa na FARDC biza kwica aba banyamurenge n'uyu mutwe witwaga Twirwaneho washinzwe n'uyu Colonel Makanika. Ibi byakomeje gutyo kugeza ubu, ubwo ejo bundi nyine twumvise urupfu rwe rutangazwa ku munsi w'ejo ko yapfuye. Ni inkuru yababaje benshi cyane, ni inkuru yaciye umugonga bayumvise bose, cyane cyane bo mu bwoko bw'abanyamurenge yarwaniraga bamufataga nk'intwari yabo. Ngayo nguko rero amakuru yaragezweho kano kanya, turabashimiye.